बे समाव मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों फिन बिटिआर सरकारनि बाखनायथाव हाबाफारि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय थाद'नाय गैयै जौगाथायनि खामानि मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावनायजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङावबो गोख्रों हाबा मावदों बिटिआर सरकारा। बेबादिनो तामुलपुरनि दाब दाब जायगाफोरावबो जौगाथायनि खामानि मावनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों एमएलए जलेन दैमारिया। दिनै कुमारिकाटा हाथाइनि साखाथियाव एमएलए फान्डनि जोहै मोनसे जौगा थाखोनि बिजाब लाइब्रेरि फसंथान गायसननो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेजों लोगोसेनो बरि आंगारकाटा आरो पाहाड़पुर गामियारि लामाखौ लुफामनायनि थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसङो एमएलए जलेन दैमारिया। जौगाथायनि खामानि मावनो लानायजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगायावनो थांनानै बै गामिनि रायजो राजाफोरजों जेंनाफोरनि सायाव गोथौयै सावरायदों एमएलए जलेन दैमारिया। मख'नो गोनांदि कुमारिकाटायाव लुजानो गोनां लाइब्रेरियाव फरायसाफोरनि खाबुखौ नोजोर होनानै नांगौ रोखोमनि गासिबो बिजाबफोरखौनो मोननो हागोन। फरायसाफोरा बे लाइब्रेरिनि जोहै गोबां खाबु गोनां जागोन होननानै बुंथियो एमएलए जलेन दैमारिया। আজি আমাৰ দিনটো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱাই আমাৰ কুমাৰিকাটাত এখন পুথিভঁৰাল আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ বিভিন্ন ৰাস্তা আজি উদ্বোধন কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ পিছত আমাৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আজি দৰংগাজুলি সমষ্টিত আহিব বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ। গতিকে আজি আমি দিনটো কাৰ্যসূচী বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে আজি গাঁও চলো এটা অভিযানৰ কিছু গাঁৱত আজি সোমাই আহিছোঁ। গতিকে ৰাইজে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ ওচৰলৈ যাই বিভিন্ন সমস্যাটো লৈ এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু বহু ৰাইজে আজি গাঁও অঞ্চলৰ পৰা মোৰ ওচৰলৈ গৈ নাপায়। গতিকে কিন্তু এই গাঁওবিলাকত সমস্যা নাথাকা নহয়, বহুত সমস্যা আছে। গতিকে মই সেই গাঁওবিলাকৰ আজি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিজে সেই গাঁওবিলাক পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে তামুলপুৰ সমষ্টিত যথেষ্টখিনি গাঁও আছে। আজি ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত নতুন এৰিয়াবিলাক ইয়াত সোমাই গ'ল। সেই নতুন এৰিয়াবিলাকতো যাব লগা আছে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ যে এতিয়া বিধানসভাও চলি আছে আমাৰ বাজেট ছেশ্যন হোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিটো গাঁৱত যোৱাৰ কাৰণে মোৰ এটা পৰিকল্পনা আছে। এই হিচাপে আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইটো আমি সমগ্ৰ তামুলপুৰ সমষ্টিৰ যিমান গাঁও আছে সেই গাঁওবিলাকত যোৱাৰ কাৰণে এটা প্লেনিং আমাৰ আছে। গতিকে ৰাইজৰ যি আকাংক্ষা ৰাইজৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজি অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 2.0 এডভান্টেজ আছাম আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে আজি সমগ্ৰ অসমত আজি উন্নয়নৰ এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে, পৰিৱেশ আহিছে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আজি এংগেজমেণ্ট হ'ব। গতিকে আমি সেই মেছেজটো আজি গাঁও অঞ্চললৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে এডভান্টেজ অসম 2.0 যি এটা মেছেজ সেই মেছেজৰ জৰিয়তে আজি ইনভেষ্টমেণ্টৰ লগতে অসমৰ যুৱক যুৱতী ইয়াত এংগেজমেণ্ট পাব। সেই এংগেজমেণ্টটো আজি গাঁও অঞ্চলত আমাৰ ৰাইজলৈ লৈ যাব লাগিব, যাতে সেই মানুহখিনি এৱাৰ্ড হয় আৰু ইয়াৰ যোগেদি নিজকে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলায়। ইয়াৰ কাৰণে আজি গাঁও অঞ্চল লগতে বিটিআৰৰ বিভিন্ন আঁচনি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। এই আঁচনিবিলাক আজি ৰাইজে পাইছে না পোৱা নাই বা বহু ৰাইজে পাইছে আৰু সেইবিলাক আজি যিসকলে পোৱা নাই কিন্তু পোৱাৰ কাৰণে যোগ্য সেই ব্যক্তিবিলাকক আজি আঁচনি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰি আছে। গতিকে সেইবিলাকো আজি ৰাইজৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। নিশ্চয় সকলো ৰাইজৰ ইয়াত সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएफ का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ।
IBT Coaching Instituteआव Banking, SSC, Railways, Defense, TET आरो गुबुन-गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि coaching होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहाय आं एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जे मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT Coaching Instituteआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै लो कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Instituteआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलाद लानो हागोन।